megalayapost.news. Bantip kampai ka jinge ka imlang ka salang ba ka jinge bagi paiba kia kendu ka Committee on Petition jong Meghalaya Legislative Assembly rengkat ka jinge telang bat ka Office Deputy Commissioner ka Ripoy District mendas ngi kila pelong da program ajing hikai ban batai halo ka jing temu jong ka Committee on Petition bala simbenta da ki dekat jong ka Committee bala pensyaru halor ka rekom trekam jong ka ne ka committee ya ka ne ka program la pelong hapo science hall nongpo ha ka bala penya do UMLA ka maulai kumu dekat ka committee bala don langru ki dekat ka committee adu UMLA ka mahoti uba Charles Marngar u Dr Mizanur Arkaji MLA ka Raja Bala, u Remington G Moment, MLA ka Rambrai Jerngam, baladon laru u MLA ka Nongpo, uba Meral Bonds IM. Kiwi-kiwi baladon lang ki Tubru u Deputy Commissioner ka Ripoy District u Abilaj Baranwal, Project Director ka Tenat DRDA, Raja Brahma ki BDO na ki South Lee ki Block, balkontup ki Kunhun SSG, bat ki Village Organization na po Ripoy District. Kumbala pensay ka ne ka sngi ki jingtmu bala pelong ka ne ka program ajing kai, halor ka Committee on Petition. Kadai ka thong joko sarkar balangba ka ne ka committee, ipai ba kila menpetip ne ujor ya ki jinge joki sa ka ne ka committee, ya kino ki jing ne ki jing duna hakabai de baki kampun roy bat kan ka komiti pat kan sara syaka sorkar banya kren ne yathir nak banta banweng kita ki jing bagi pai ba ki akendu haka imlang salang go to the committee, but in this case the honorable committee itself has come down to people to give the awareness regarding the roles and responsibilities and how people can take advantage of the honorable committee to get their grievances heard. So I request everyone to kindly take advantage of this important event, and whatever learnings that you are taking today, please go and circulate it to your villages as well. Pensyai, batang ai penjoki yang kecil kei kani ke Committee on Petition. Bawa tanah yang keren yang kesorkan kami ten hari dan ke government, kadang likely kita ki organs jongka government dan kesorkan. Yang ni ka legislature, no, kayeng berbantuan, nang ta ke executive, kadang itu ka kami kesorkan, nang ta kita berupa ya ke judiciary, lalu kita ngomong ke yang kasih, kabapet, ini provide kita nak kita berjongka, perintah, no, ke yang berbantuan dari legislature, kalau perlu ketahui yang kian, no, ke warak yang kian, berpihak. Nang tadi kita empat ya kesokan ke menteri kamu, yang kita kian pelasna dan ke yang berbantuan. But kita empat ya ke judiciary, lalu ke yang terbang. Oh, lalu ke yang bisa, yang kasih. But kamu jom mereka, jom ke yang kasih pada long panpen. Bagi kita kian kita beli ini bah yang berbantuan, lah menteri kamu hok, balas menteri yang kakum bah kali bandung. Bantin terperat dari bantai, ya kita kian kita beli daga legislature. Jadi ane minta iwan, akibat jompi, oh ikran yang ini ka bentar. Nak kita lain tinggi organs yang bergabung. Ikran hanya minta kamtak yang kaya minta bantuan, lalu kita bilang ke legislature. Mau legislature lalu kaya minta bantuan. Lagi ikran aku dari India, idon yang ke parlimen, mau yang ke parlimen, kebagi itu kita dan ahli kiai hantai, kawai ke upper house, ke lower house, ke Lok Sabha, bat ke Raja Sabha. Bat bagi ikran pat aku ke state legislature, kan ki jelas. Ibadan ahli ke legislative assembly, bat ke legislative council. Lehan ni apa kejelasan ini kita tahu. Bakata mereka legislative assembly dari yang berbantuan. Bat Amerika ni yang berbantuan dari baik ketum ke constitution dari India. Buat itu, bagakam juga yang berbantuan dari state legislature kalau ban China. Jadi, tadi kakam juga yang berbantuan. Andrei komunitas bagi yang berbantuan kamu akan syom baru sisnen. Bagi komunitas kaya yang berbantuan jom kejelang kejui dari kue kejelang kabar parlimen. Kamu syom baru sisnen. Andrei dah puluh lam mandi jika kakum ke petisi syarat ke constitution pada puluh sis arsian hak sisnen. Kemudian idei ban syom ini benar katakan session. Ban kamu di bencingan. Kawai ke session dan ke judicial juga ke yang berbantuan dan ke state legislature kamu dari bancingai palak ya kan beri benar. Kamu apa beri benar lalu bentukkan session. Jadi kayak kebajakan apa ke state legislative assembly kamu
Wak penora ni paling jopi bagi kor hukum kita. Ide bagi hak pok ini parlimen kita parliamentary committee. Di committee kita kopian. Regi nombor keluar kli ini kor pemerintah dan regi boleh jemput baik tang habis di committee kebawan dan jopi angin kor pemerintah. Itu syukur ini committee. Megalayapost.news